Minjhani? Nantsemba ku hinkwenu mpfukini namuntlha a ni tangi ni ri nexe ni te na Khoza layani ni kombela mi va bela mavoko. Yes. Khoza I munhu loyi hi jikajikaku swin'we minkarhi yo tala, so vhiki leri nga hela hi huma Joni a hi famba swin'we hi endla ti-stand up comedy, so khombo ra kona I ku vona a va ya Joni ro sungula. Yeah, so loko hi famba ni va byelini Khoza ni ku le Joni le ku na maendlelo mo hambana a ku fanele ka n'wadziku ka n'wina, so swilo swi endliwa ku hambana. Ni va byela hi timhaka to yimisa taxi ku ri mi ri short left, short right, after robot, before robot, so Khoza yi tikomba ingaku yi swi twisisile. So loko hi famba ni ve ni khomanyana hi vurhongonyana ni tlela, so loko ni ya ku phapha ni kuma ku ende se hi hundzini laha hi fa hi chika kona. Khoza mi swi vonile ku hi hundzini laha hi fanele hi chika kona na? Khoza hi mhaka ku vhele ni yi kremisini ku ri hi fanele hi yimisisa ku yini taxi, yi ve ku driver short back. Se ni vhela ni ku wow. Yeah, so mina a swi ni olovela swi le Joni because a ku nga ri siku leri ya Joni, kahle a Joni me ni kulele kona kusukisela na ha ri ntsongo a ni ku mi ta ni bela mavoko. Yeah, so ni tsundzuka ka man'wanyana a ni tshama na kokwana a Joni, so loko hi tshame swin'we laha laha hi tshama kona a ku ri ndhawu leyi ku tshama valungu na mabunu, so and a ni ri na xibusiness nyana xa ti-ice cream ku endlela ku swi ta kota ku ni pfuna aka ku ni kota ku dya exikolweni. So minkarhi yo tala ni nga kumeki kaya because a ni va ni ri xikolweni, so ene kokwana yi nga xi tivi xilungu, so ni boheka ku yi dyondzisa ku at least na yona loko mabunu lama ma sala ma ta xava ma kuma ku kokwana ya swi kota ku va xavisela. So minkarhi yo tala loko va fika mabunu lava a va fika va ku who is selling here, and then it's me, and then how much is your ice cream, no 5 cents, and then loko va heta ku nyika mali ni va nyika ice cream, va heta ni heta ni ku thank you ivi va heta va famba. So ni kremisa kokwana ku a swi swo hlupha mi endla 1 2 3 ku mi kota ku va xavisela. Vhiki ro sungula swi va kahle kokwana ni tshama na vona va kha va xavisa ku xavisa vona, se ni swi vona kokwana va qualify se ni ya xikolweni. Kasi ku ta fika vanhu matsotsi ma fika ma teketela ti-ice cream letiya kaya, so even then ni fonela maphorisa na ha ri xikolweni ku tsutsuma mi attend situation le kaya le. So vhele ku a ku ri ndhawu leyi a ku tshama valungu na maphorisa ma kona a ku ri valungu, so loko va fika le maphorisa lamayani va fika va vutisa kokwana ku se I mani a nga mi yivela kokwana, kokwana yi ku it's me. Se ka heta va Miza loyi a za a fonela maphorisa hi mhaka n'wina kokwana mi yo yiva swa mani muni yi ku 5 cents. Se va a rezi hina leswi hina hi talaka swona I ku va hi mukhoma, se sweswi ha mukhoma hi famba na n'wina jele ivi kokwana yi ku thank you. Yeah, so inkomu ni kombela mi va mi comment kwala ka ti-comment section mi vula ku ha phunta, loko hi phunta hi ta kota ku tshika because xikongomelo xa hina i ku va hi mi nyanyula hi ku mi phuntela. Inkomu hi kombela mi subscribe.